Ya, jadi apa jalan tu le mai ngol aso ole ua dia le titi afortasi Samoa ole ua mato jodoh mai le Satuiatua beach resorts ole matua I makangofia no fanga my first time foto Savai'i ya mo le malo le tunu mai mo mai le ngati New Zealand, Australia, Amerika maso sa tafa na kilope. This is the place. How to feel mai Samoa. Afia Satuiatua beach resort le matu fa sa lo tuai le foi mai ngol aso ole mga solongan mai mo ngal mo tele Savai'i le radio Samoa le matu fatasi ya male tu fine ne asenara ape Seumanu. Taga mako kulkul mai fa pia mo temo mai le China ya le dua tutongi mai le. Ya alela wa malangal China New Zealand Australia. Alela wa kula I show granddaughter there. Alela wa makwai number 1 ya masenara I pai no wenta fa mai. Now, wa mai on ngas. No pa no fa tai. Alela malangal ko. Na mga malangal New Zealand. Yang kamay fiaw ma paisang kafao. Lai lua mai fata fa tu jana bokala no le wa ma to we mai le ma to feel tu ya Satuiatua the beach resorts seman o le makwa ma ya so le mo fa le ya tala va tu la talinga tia va fo ia le fa funga pa ia mar malu ta tu le va ngole a wo ko ki ma ko le au ma yo pa ka ma ko el plo ho le yo mako fa longo kula mako melt ole lakira ole mako mai ile fo tad malo le ako Satuiatua beach resort be on na sa no to le sunga le ya Tavai ya ko pasi ko for ko muri ki ma ko so le la fe o ki so ma ko fie fe ngule vai le peka oka mako o ki ma we ko fa sa o le fe ngo square o po ole ora wala no papa nga fe mai o mo pasi le malo pele do pe va fe ma fa malo ai malo so ko ma la mi baba le wa ko si le mai bo mai le vai ngole au ma tango fie fo se ta sine yo o afo yo business tu matafang e po fa le malo fo il nei tu o mo tele sala fai Tavai o va sa le longa ma le tu asa ma pa wa le o le malo a e misi mai sa le longa o lo winga e uma longa plo o le alo fa nga plo e kifa mai lo e malo lo Now, sino to sa kanina? Nawa dua kita sange wa operator le business lumpo kay le 1995 o iya malanga sister her late sister mamate te wila mamate sister so ala wala nga kay kisingisi so yeah 1995 Wow. Ole na mawan le iya fo ima le Ovikia. Ito sa kolong pa kung si Baya le Satuiatua beach resort na. Pingaka ile vai keminga awa wale mangi mako malo mai fafo because before COVID mo kwai kisia mako wa pa menga la kema ko awa pa wale le fatkan malo between Salonga and Asau so kelo pa la benaveo kako Samoa pero kako lokusa o Maliu o Musanga Falesa o Paleaonga o Savai'i ia mamakanga venga ko yo malo ma NGOs ia o mai aki mai so on ke leo so sanginga mo mako le keninga wale mako malo mai fafu. Okay. So yeah, we were very lucky. So we were fortunate not to close. We were open the whole time. So that was very good. Okay, good. So ikaw mo muna siya solo pala kimo ifalo yo siya pala mo. So falo mala ya na le ako. May da kulit manulo. E fa fa ka pa ya. Yeah. E fa ni Paleo o rooms ma enclosed units. Yeah. So mukha ko yung fa may Australia, New Zealand, Amerika mas mga nalangi. E bawa ko ang lain kaya mga ko kaya mga lawa. Mong pukla ko holidays lang. Wala ka may
online. Yeah, so we're on Facebook and we're on Instagram as well under Satuiatua Beach Resort. And lalaka mo fai fo e kulunga le kupoa, so mo kakanga ele selako social media. Then they'll be able to see our information as well. Okay. So manungka ko malanga may sanin. Coffee may le pesi ba ma ko le pusa fe kawera ko mai mai farong umar kasi mo umar kasi ako afi kaw de ya la marka ko mai ya la pe ko apo yele le kifu ele fa ngo ka sena ole sorry wa le menga misi aki ele ngi alla ko vai mal ko sen misi ako mai le si piko war sabia ale mai le solo no, la sa pa ile ka profession teaching. Ole asi. So na coffee ba. Ay. Oi anai. Bang ko ngo fa kuyo ikam. E ko duwa ngadu saudi. De anai ma wai. E fa se me yo. Yeah. Yo le si bea. Oye. Akuso. Mo ba siya akuso. September October. Kalpolo. Iya. Au October kalpolo. Kasi pala lang na. Yes, kalpololo. So, after kalpololo piko yo, lumai au kafa just before palunga. Kalpololo ia mai simu ulai ngai osalenga so makupisi fo ia waile pololame ole STA. It's like a pololo parade where my yes. So we have what's it called, like special prices mo le keminga mo kaka especially mo kaka mai upolu if you mai ngofo ka fafao po pololo ia ma ngofai ma kai ma pololo I ma kaka Ele sawa sa bala ka sa Samoa ito mo pololo ria okay ro ngale la sa ai ni sawa foi ki ele kai kai sa kwai ro mo winga na kai ola ko e muso Savai'i. Nanga le pe yang ai ele api yang le. Wa sengiro mo kongyo. Pe au karo me. Sengiro mo pe ai kala furu me. Iya. Le so si le ele api nga me jena le. Mo mo le ngoti. Mai mo mai le kongyo la lan tsuke ka o kai fa mo pole. Ya subai le. Okay, so ha pela ia tanga la malanga mai weekend ba ngai mo le pololo pole ba ele mai fa mo ku iwa de o support sam bola kola ngai no kan pololo ka ko mo le no kan pololo le ai fa ya fa si mo ya ko kat kali lumai o mai le o pa to pololo la ya ko ila sorry ke no le ya le ko ma ngai yo sea breeze le ele kan taile na ole on ka ko lu sum ne kimi ki ko ro yo le ri chai la ko ko pu pa ve ko pu da yo son yo ole pu la sa wa lu ngal sa ki ke le lu ngal la so pola la ko nga g la pe for me 2G 3G 4G 5G 2G yo e ma wa fo ko mo I pu da che ki a la kemba lu ngole don mana ko fa le 3 house le na io pale mga pai Ina paya mako malongo may fafo fesila na mako pinga ese lako ai kia sosonia ai fese skepo pose maka tang I lungale pulu and then sosonia lako lako so wow no way makechu hasna paya nga kafa itakama ko ela ko sila na feeling mo yo no Okay, Lily. Ciao, bole fa fo mele tunu so Stefan Michelope. O len fa meia senara pesamino. O len fa book online, Instagram, Facebook. Yeah. 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 Okay. Good. Fa pe we ke la la polu ke le yo ba se ba. So, alu ke mo mo ni ya to. Kere wa ma jai ma nga ta sa len lo. Iya. Bale si kuwa ko yo. Lela uma wa ko wala I mo fa mane. Malo no mai. Apa war mereko. Porque ko si la isa sena. Pero ingi tolu. La tu mo le mai mo mai le ba la so o le fa tu no kana male tu finende se la pa sa mino o ia le
ku ye lo mo ko ai na ko na fai ngan wenga fai ngom me ai mo ko malava Iyo pusu. yo lo me la fa ngala ngi Seumanu le koka le po le ngom ya wala nga okay nyo mo ko siya so go Maya. Lo vio ngale. Ina so ko makuka family. Nera nga frida ko la ngiusi. Ama ko mai. Okay, sao le ka fa sanga I mo si dia. Siya nga sala nga ri okay nga. Ele ole wa kele le ko kai. Nga e ku lo el beni. Makwa ka fa o se na ra beni le wa kele. Ai ke pon. Ole umaro nga ka fa de makoko kala. Fa no mal makoko nga ko kai pe mo se makoko. Ole me voi le ana inga fa pe ia le au nanga ni. O ka se tau sa fio wanga le tina. Yes. Ya foi la le Oscar. Ya nga. A umaro ka fa Oscar. Sa ai. O se na ra le mo ngira one way era ko isi. Ole tasile me mata ko kitele le o mai nei ole na fa ni ole pule nei o ia le no fa ia au lo ia le pule a ko me nei lo fa tan na fa pe wa kasi do mai ngai check mai ka ko le fa fi e ke ma o ngai ke re iko fole yes ya la tinu mal fa mai mal fa fo mai so staff of make lo na o to si fia fa pe na te pe na mai ya ta fa fo I te ma se singa mai ai ngai Samoa Satuiatua Beach Resorts. A place to be. Like day, il mo tere sa Tavai. Now, pakalofa lo makua ma fai seu tala I ole Hi, Grandma. Okay, pole la le uma mea uma. Okay, le na ole tatu tara nanga na tasi nei mai ngolo fa na na fa ma fai na le tanga venga tanga sa fao Samoa Tourism Authority. Samoa Day. Ole tong fai promote tatu hotels, motels, beach valleys. Pe vola mai so Satuiatua Beach Resorts on lo mat fasalo to le mai ngo. Ole so Instagram, Facebook. Mas ko fongi nge ke o fia bi mai mai o. Ma ko ke fongi ole valufa ongofa kaskasiva 84641119 or my number is 723-2693. Ya, lena ole tato pokalamena neva ngole aso ole le umale si singa le radio Samoa. Felisi mila la ka so ni ka fa so le speak ole vengo ko la ya o fe ka ya fo ya mali ya o atonuri teti o nai chi sila mai vole le malo le tu yo mato makwa ke le pa ole wo ya mako ole pa wo le lo le mo ya kwa ngi kwa ya la so koma olo ole uma fa solo tu I ya fo isisifu ya atomo inale ya fo itomo fo tu ina tu se to fo ile wow la viongo fo le lupo le to pose le do ile e mango to ile la ya e oso fo yo momo ele oso kwa ya le oso fo momo le fa te tele la bala tu no mai so Stefano Nikilope now after the mountain ya sai fo ngala na dia la vaya fa fo dia so ka ko filo ya kiri ta ko o principio mo tele sa Tavai te mo ver sa mas lima to amo ya fala alo fa te tele la vai la usunga la Tavai ale ngata fo ilea ia o le telenga Seumanu le engineer fe alj ya mai se fo ia le tama tai pule ya sionara ya na ua mo wale maftanga inal mo tele sa Tavai fi fo le telenga Seumanu ya latu wa saulo mtua wale tong yelan ai talafu pe ona na tuntuli atuai wa tua fi le uso wa kerela I talafu me ngofo fo inga Ioi, ia ai me sini foi na wa to afea ia le vai tele nga Tavai sa tau na to fu le vai petesa e fa mai tu ang sala tu tele yo o tu tuai sa I Satuiatua ia ai fa malo fa tai tatu filo stay mo mua me sini na man tu atu to fu ala au tatu te filo Manuel to waso ko kalanga no fa ngai fa se ia mama vai tole vai fa ele fa ngusa mo ai ko kingo mal ayang ko ke ko le ko lo se ne mai ko fa ngusa mo ko ke le basa ki lo se nga wa sai bua lelei pa pangabali tatu watu no nei fa ngala so lunga tatu mla nanga tatu radio Samoa mpokala me fanga solo pe ona yei fo ia le nei ya oli ya le wa mo nai so tainga mo tu tele chala fai le o lo nga ia tu ia
ia la usa fa salau mo tatu insidia ya jay le ua fai on mo tatu so tainga fa tai o le mo atu tatu so tainga o le tatu fa tan malo na I Savai'i I Satuiatua ta si le fa tan malo mantango film hotel salave le o tala mai la usa fa salau yo a fianga yatu a fe na Satuiatua e mo wai foi ia le so sani mo tatu